raris gunung punika jelaka karing kantong lan durang ceritane punika risampune gununge kedadah raris nyeleka ring kantan yang antagenenya kantane ageng pramangke punika sane mawenang kantan ide yang antage ngageng Batara Ismayo ide yang Ismail ngaksi niki punika nyanggohan yang antaga raris ide yang Ismail nyanggohang binagadi ide yang antage prasida manada giri risampune yang Ismail nyanggohang binagadi yang antage raris presida nadah gununge punika gales idang ngerabut gunung ngepramangke raris ide yang Ismail ngerebut gunungnya punika sane wenten ring cangkem ide yang antage yang antaga raris mana daging diri raris ide yang antage kewentanan ide sane wawu ini kewentanan anggane wawu ida merasa risampunen lek tekan raris ide merasa ring raga ring anggani denia Gandang puanok netran le sane mangkin wawu kerasole ide inde kantan idene sane gono tur netran idene sane deleng rare sida nangis lesa unika rarisane mawinan ide yang antage nangis nyeselang raga
Yang Ismaya dalar eda wau eling Aduh punika ide yang Ismail taler wau eling ring kawentenan ragani dene sane mangkin. waduk bedak ageng Sane mangkin kawentenan waduk ide yang Ismail bedok ageng pisan. kulit selam oren lingser Punika taler kulit idene selam denges turboran idene waduk. rares edang nyal saraga Punika sane mawinan raris ide yang Ismail nangisnya selang raga. maka ruang menangis saling sautin Ide yang Ismail lan yang antage nangis maka kalih pagerong sambilangannya selang raga. Kapurima dulat Raris ide maka kalih budal raris kapurin idane. sepanjang margi menangis Ri sejeroning pamargen idone sang kalih nenten riri-rarian nangis sig-sigan. nyel saraga dan rerenangan Ido sang kalih nenten rarianan raris nangis sambilangnya selang ragu. rawareng ajang aji Cerita sane mangkin yang antagelan yang Ismail sampun jenep rawuh ring ajeng ajin nideninya. sang kalih ngaturang sembah Raris ida sang kalih ngaturang sembah panggu bakti ring ajeng ajin nideninya. Antagang matur ke
dalangan Ida yang antaga sane pinirinan matur sade kedalon atur idane ya ingin aji dewan tiang inge aji sane wantah tresno bakti nenti tiang aji makin titiang wau merasa sane mangkin wawur arti tiang merasa reng dewek merasa reng anggan titiang aji sampun masalah nentan patut wawur arti tiang merasa iwan reng anggan titiange reng sesolahan titiange aji magarangin singasana wiakti pisyani wang titiange aji santukan purun prasangga titiang megarang dados ratu irigi reng surelayu tiang nunas maring aji sane mangkin wantah ring lingi aji titiang mapi nunas ijo nunas restu ring lingi aji ngampuraya iwang titiang dumugi jeledang aji ngampurayang ketamatan titiange aji makin rupa titiang kawan sane mangkin kewentenan rupan titiang kaon pisan aji nenten becek sekadi dumuna titiang nunas swecen ya sane mangkin lugroyan titiang nunas poswecan aji mangda presida nulungin sane madan dewe titiang aji ngawalian jadi mulangan
aji nulungin ragan titiange nguwaliang rupiah rupan titiang mangda presiden sekadirin aneka antaga matur inggih asa punika atur ide yang antago ring ajin ide same nyumbang lunas ide yang antago nunas ijo sahasa ngaturang sembah pangubati semayo sane mangke raris sapunapi ini sepamargan ide yang ismail nangis matur mareng ya ide yang ismail taler madur ringlingi haji nidone maduleran sembah pangubakti salah titiang yukti kau udah haji ampurayan titiang haji samtukan titiang sampun masalah nenten patut ringlingi haji mangat dohang loban mana nunas pangampura titiang haji santukan sampun ngulurin lobo manah titiang mangke rupan titiang sedang punika rarisane mawenan puniki sane tampi didiang rupan didiange kaon pisan titiang anonas suejan ajeng sane mangkin didiang nunas mangda ledang aji suwejo ring kewentenan anggan didiange mangga apurna rupan titiang titiang nunas mangda ledang yen aji nguwantung nguwaliang rupan titiang sekadirin dap dap alus ida yang tunggal mau
Cerita yang makin ide yang tunggal ngebadalang wacanda rengokan idene maka kali sahalus turban wana janin yang anda udah cening yang anda ke okan aji sanes banget sayang ajinya mewah yang is maya janin Gitu masih nyen buen besek okan aji nesane sayang ngaji ide yang Ismail jani ajo noto rera gan dewa Rita pengane jani bue nyen aji ngebolak ngebadalang wacana nuturin nyen dewek ceningi maka kali apa ada anggot cening suluh ada telu karo rasa lower damo sujatinya nyentuh cening wantah tertelu sane seluruh jatmu niri kiring maca padu ada nepeng aja ane alih tekan jatmu nering maca pada sane si malu merupa atau berano nyentuh cening kapen kale anak istri kaping kali lenan genardo ada alih tekan jatmu ne sing jadelen wah merupa anak lu kapeng telu linge ya deng singasana Durane kaping telu apa ane alih tekan jatmu niri kiring maca pada boyo jawen dios merupa singga sana utawi lingih asa punika tritelinga cala Aingi ratu idedane sarang sami wantah asa punika gurit sane presida aturan titiang cerita sane mamurde lingga acalu angin suluh ram
sami dumadek meduluran antuk ceritane puniki presiden raris keangyan suluh oleh sami kramone mangda dan garang yening masuluh ring ceritane puniki dumugi nenten wenten semeton sane mogarang dados napi wasane nika angowerat utawi dados pemimpin sapunika dados agung ngenter jagat inggih punika mangda nenten wenten raris sane mogarang madeg agung rikiring jagate kirang langkung sinam puri sadurunge puputang titiang gurite puniki lugrayang titiang nunas agung reno sinampura prade wenten atur titiang sane nenten menggah ring arsu ratu dedane sarang sami atur ping undang Ramo Santi atur sami inggih ratu dedane sarang sami awanta asa punika gurit sane presiden aturan titiang wong ini mangkin pinaka penyina perayaan mangkin lugrayang titiang ngaturang pramosan tidur ini Om Santi 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 Om